Biće proročno sad. I tako dobro odrađeno. Dobar dan ljudi i dobrodošli u moj novi vlog. Ovdje Alex Šverko. Što danas radimo? Ne znamo još, ali radimo s ovim pederčićem. Yo! I Šiško Jure, takozvani Š. Što danas radimo? Danas trenutno idemo bacati malo Škodu u bok. Znači idemo raditi legalne stvari. Legalne. Ajde da to vidimo. Jedno se padalo. Ovo je Šiško Jure. Drago mi je. A ovo je njegova zvijer. Kill your favorite rapper, nigga, hands down. Hands down. He steady shooting shots, but it's man down. Man down. City on my back, yeah, I rep town. I rep town. The best to ever do it, nigga, axe around. Axe around. He steady shooting shots, but it's man down. Man down. He steady shooting shots, but it's man down. Man down. He steady shooting shots, but it's man down. Man down. The best to ever do it, nigga. Njame! Šiško, šta si radio? Ja i Škoda smo se malo družili u Austu. Pa ja moram reći da si ti jako zgodan momak. Gej! A znam, jebi ga, šta ćeš? E sad imam jedno pitanje. Reci. Šta je ovo? To je Gucci, Armani, nešto. Vidim imaš neke markirane naočale. Tako je, Ray-Ban, Origigi, Unreleased. Di su kupljene? U New Yorku. Ovo je neki novi sat, čekaj da ga fokusira. Ako vidiš, Samsung Galaxy Doslovno ne S vidi Watch. se, a vidi se. Ali zašto ide u kontra smjer? Jer ja idem kontra svih, kojiš, ja onako, lososi idu u Ti si usput, sam svoj ja šef. idem, točno to, Eddie u srcu. Edi u srcu, šta ti to znači? Eddie je Edi, stavim ga skraćenica. tebi. Vidim lijepa nova majica, to je neka firma. 3 godine ima i rupu ovdje. Ima rupu, ali to je novi stil. Da, kojiš sve, svi nose podera. Ima, istin. Vidim, malo si počeo trenirati, jel da? Da, kojiš Stefano Sogrelo, lifting i treninzi i to. Pip. Zeban se. I tako, došli smo na u potpunosti osigurano mjesto. Ćao od ljudi kako bi to odradili u sigurnosti. Jel da, Šiško? Reci. Da smo došli na mjesto gdje smo daleko od ljudi. Tako, sve ovo sigurno, samo da se zna. Mi smo sada negdje u centru Istre, nitko ne zna to ko Area 51. Znači top sik. Ako vidite vanzemaljce da prođu kao nemojte nikom neći, molim vas. Ove zvukove što čujete kao neki auti, to nisu auti. To su zvučni efekti. Tako. I sada idemo raditi. Sve CGI. Yoこそ Ready. Set up. Gaseru! Pa šta ti to radiš? Ništa, Zepeline, jesi ti ubio Škodu? Odjebi. Mi sad idemo do Meka. I sad smo odlučili napraviti jedan kratki Q&A sa našim gostom u današnjem videu. Molim pljesak! Jure Šiško! Ne puli? Šalim se, ne. Mislim istina, ali... Ne zbivam se. Idemo neki kratki Q&A. Jure Šiško, tko si ti? Ja sam Jure Šiško.
Sljedeće pitanje. Htio sam te pitati, kako ti je raditi sa BŠ-om? Iskreno, jako. To što me šef glavni, od BŠ-a neću reći ko je glavni, ali glavni šef me jako postavlja i tjera me da radim cijelu noć za njega, ali... Ali okej, čuo sam da je pjesma dobila 110.000 pregleda, pa se sigurno u duši sam ja, da, siguran da se tebi isplatilo. I definitivno se isplatilo. Onda Jure, htio sam te pitati, kakav je osjećaj kad znaš da se tvoja sestra pali na mene? Jako dobro, jer barem ima... Sad bi te Jure Šiško htio zamoliti, pričaj nam o svojoj profesionalnoj karijeri. Pa, ajmo ovako. Prvo, ja nemam profesionalnu karijeru. Znam. Tako da, ovo pitanje je bilo glupo. Ali planiram raditi sa Šverkom do kraja života i uvijek ću biti jednom. Mi smo potpisali ugovor i on će zauvijek biti moj royalty free radnik. I paycheck free isto, I to je to. Ok, hvala ti što si sudjelovao u našem Q&A-u. Nema na čemu. I molim vas, lajkajte ovaj video, podijelite ga da mu možemo jebeno platiti, da možemo otvarati prozore u ovom ustrnom autu. Pazi jer ovako. je stvarno toplo. Ako ovaj video dobi 100 lajkova, ja ću se bacit... U rivu. Ne u rivu, Može. ne u rivu. Okay. Ja ću se bacit Pička. na Gainer Pancadu. Sa Otkud? Valkana. Ne sa Valkana, nego sa stoja na onoj tamo rampi. Nema, Ima rampa. ne želim. Ok, sa Valkana. Sa Valkana. Deal. Deal. Evo, 100 pregleda, 100 lajkova. Vidimo se kasnije. Doma smo otrulimo, do sada tulimo, zabavu ulimo ovom zabavnom muzikom. Samo peludi mučice, gradom vladaju sjene zgrad, toga do tu mi je. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Eduram prave nas budalama, ne čudim se, edukacija spava nam. Viću budi se, zbudeni smo svi i muljen mi je i Wi-Fi, cijeli svijet odlazi klinac. Moram biti fit. Alex Šverko bez autotuna. Reši parkiranje. Ma tko je to ispred nas? Pozdravi kameru. Ej, reci čao kameri. Ciao, camera. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Pozdravi za vlog. Stara stolica i daska. Ko si ti? Ja sam Devin Juraj na pjesma Pip, Nikada pip, prvi pip. dolazi. Čekaj, stavi tiše. Idemo još jedan kratki Q&A. Ovaj put sa Emanuelom Burićem. Q&A. Ajde. Svi treba smisliti. Ajde, Prvo misli pitanje, jesi li ti sretan što radiš sa BŠ-om? Sa BŠ-om? Ne, fuck, ŠŠ-om. Sa ŠŠ-om? Pa ono, gledaj. Šta je tu je? Sad. Da. Imaš li neke planove za svoju karijeru? Da li ima neke Ne, to dajte, preozbiljno pitanje. Okej. Što ćeš raditi danas? Radit ću beat. Okej. Radit ću... Treće pitanje, koliko puta na dan ideš na WC? To ti je dobro pitanje, znaš. Da li ješ pišat ili kenjat? Ne, kako ideš kakit? Kakit? Pa kakim jednom dnevno. Stvarno. Pa da, najčešće. Moram reći da je ovo bio jako interesantan Q&A i završili smo i vidimo se u sljedećem videu. Nismo još gotovi. Što se još htio nadodati je da se ispričavam svim onima koji me redovno prate, pogotovo dečkima koji su pitali moju mamu ako im može nabaviti moj autogram, pogotovo svim onima koji su mi se javili u zadnjih par tjedana i pitali da li sam živ, što se događa sa mnom, zašto ne snimam. Stvarno sam se htio ispričati što nisam bio aktivan niti na YouTube, niti na Instagramu. Što mogu dodati na to je da je život stvarno nepredvidiv i da nikad ne znate što vas čeka iza ugla i što će biti sutra. Ali nema veze, to ćemo drugom prilikom. Što bi samo htio reći na tu temu je da ako imate neki problem, ako imate nešto što vas muči, nemojte to držati u sebi, nego razgovarajte s nekim o tome. Kažite to nekome ko vam je blizak, da li to bila mama, tata, prijatelj, cura, dečko, bilo ko. Pričajte o svojim problemima, budite iskreni, ne da to dijelite s drugim čisto ovako da imate čemu pričati, nego će stvarno vama biti lakše. I
i na večer ćete lakše spavati. Znate kako kažu, ako bježite od problema, problem se neće riješiti, nego će samo pogoršati. I to je to. Ali, ko što sam rekao, to ćemo drugom prilikom. I još želim nadodati je da je u životu najbitnije da vi budete sretni i da budete zadovoljni sami sa sobom. I to je to. Uglavnom, sad smo gotovi. Evo me nazad. Gledat ću da snimam što više. I to je to. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Vidimo se sljedeće. Da sutra ne patim, sve pred sobom gazim, svi ćete me znati.